Buri mwaka kutandika ebiro 25 by'oku11 kusiya ebiro 10 by'oku12 hariho ebiro 16 ebyokurwanirira n'okumanyisa abantu aha by'okutuntuzibwa kw'abakyara hamwe n'abishiki n'okushaba oku ekikorwa eki kyemerezebwa omu disitulikiti ya Kasese nyumwabazyo emikoro egi etandikire na ebitebyo okuruga omu bantu batari bamwe na bamwe ebyorekire kuhaine ekihango kishemerire kukorwa okuhindura ahari eki omuri abo harimu Mbambo Esther omuturage wa Nyakasojolowa omu Bulembeya division hari kushoborera ngo mu kwa kishatu omwaka ogu Mbambo ogu akahonera hake okwitwa habw'emihondano y'omu maka obu Iba Hassani Kadogo yamutemaho emikono ebiri ahabw'entongane z'omu maka. Money and started business was staying in an in-law's house, so she's, which was mud and water, so she wanted to start their own. Ondijo ahire ekitebyo kye n'empangaro y'emyaka 19 y'obukuru Bira Christina omweji omuriremwe aha matendekero ag'orurengo rw'ahaiguru omuri Kasese ari kushoborera ngu akajemeserezebwa okuraba omu mbeera egumangaine omu magara ge bwanyuma y'okutwara ey'endaaro aha myaka 14 yonka ey'obukuru ekyareeteire abazaire be okumubinga omuka ngaberi ngarwe sukuru ingahikiaka mubanyibulyanga n'amasahabu aki ngama babwera nga babuti bayingamana basaga ibo bamachami kwa bambusi banyenzira koka mubatanyi humba betu mubayisistinga bamabwa muyanje singa ngabya kwa wabo engane nachi engana nobukulenga ronda ya heria Faizo Kalarira al district probation officer na shoborra ngu obgoro hamwe na n'emichwe n'emitwarize n'emiteekateekere eyebyira nebimwari ebyo ebiresero obutabanguko mu maka okweyongera mu district ya Kasese. What causes GBV in Kasese district? Most especially it is poverty. People in Kasese are poor and you find that they fail to provide for their homes and they end up causing violence amongst themselves. Obo arukubaho aha mukoro gu Honorable Peace Mutuzo ari Minister wa State ahabwe by'emichwe n'emitwarize ahamsirize omugasho gwokosa kurungi internet okurwanisa okutuntuzibwa kw'abakyara n'abishiki aha mikutu y'ebyempulizigana. Abana bato ensinganto kukwase media za siporo turundi kyokutaribanisa abakazi kubamara obusingi kukiramana abakazi abanyakuru mu politics agarukire yashaba abakyara okurugayo okugamba neira karahango abintu ebibarukikibwaho ebirukubahikaho omu maka gabo abo kubangu ekintu kiweraho okukyendeza okutuntuzibwa kw'abakyara omu maka omuri Kasese omurimo gwaitu gumu bazza obuhango buno kutugamba tutagamba tufere munda tujwere munda kuona mukazi kuba mwisiraba mwirayi mukono bubi bazza omusaita bara watandikira kugamba wewe ni nkuraga n'orubatana nanga genda kalo reportingo kwa masaita yatandika District ya Kasese ne ya kashatu omwihanga lyona ahariza district ezirukukirayo kubamu obutabanguko mu maka n'okutuntuzibwa kw'abakyara n'abishiki ekireeteire habaho okushabangu habeho kwatanisa nk'engaro endyo n'emosho okurwanisa omuzogu n'okuteekaho embeera nungi ahabwabona na munonga abishiki n'abakyara gasha kwa mate Isaac omuri Kasese.